biyag, wenno patay. Tinapalabas, inanandingay ni Roldan ni Layla, kabayatan ti panagladladingit na, iti ipapatay ti inana. Iti matpagadalan, dinamag ni Fatima kini Vina, no apay asan asumsumrek da Roldan ken Layla. Ngam di na imbaga ti makagapo, tanagubsang ti nakisarita na. Iti pasdak ni Solomon, adda mapadpadaanan alaban, ket ni Michael ti mailaban. Iso ang naginsayo mananda itoy, ket nagisparing dapay kiniansot. Iti may sangal daw, kinasarita ni Solomon ni Michael, ket impalagip na amasapol amangabak da itoy, ken imbaga na pay, ngaykan na iti dakkel agatad, numangabak iti laban. Itagagayem, adto yung tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Laglagi pa, Michael. Dakkel agatad ti ited ko kun ka. Iswanas ken ang mga baka. Jak kasapulan ti kwartam. Ti wayawayami kinidan ti kalkalikagumak. Uray kasta ti bagam. Ikang kalatay ti kwartam. Di kagdanag. Anya? Inton kanikadwan nga aldaw ti palaban. Iso nga isaganaam siglat. Maya timpanaganday di maskay ken ka. Siglat. Iso amanipod ita. Awagan kan iti siglat. Kastagayam ti plano yo, Big Boss. Ikanyo iti dakkel agatad ni Michael no mangabak. Wen, ansot. Nasayaat nga rod no kasta. Ang mga no di namutla awaten. Awaten naman kansan. Basta ika. Iti kasta, awan ti makunana. Big Boss. Ket, anya ti makunam kan kuana. Talaga ka di akabalan nan. Kwa Big Boss. Nabuyak ti panagisparing yo ka ni Michael. Ket maayatanak anang buy-buya kada kayo. Big Boss. Ala, manipod ita ansot. Sikan ti mangisuro kan kuana. Iti kasta, ad-adda alumaing. Matungpal, Big Boss. Allah, Layla. Nagdamit ka yan. Nagsapamat kan ti ipapatay ni Auntie Erlinda. Wan harot. Uy, Allah. Limlim tagdagi ti matam. Sangit ka siguro asangit. Sa bagay, wan mo't nasakit sa mo ti mapukawan iti ipatpatag iti biyag. Vina, agyaman nagtaymay ka. Una, Sabado mat ita. Awan ti klase. Kan kayat ko mati makilamay Kayat ko makita ti bangkay ni Auntie Erlinda. Vina, Makipaglatingi tak, Layla. agyaman na, Vina. Mariknak ti marikriknam ita. Masyanak ka. Gaputan na awanan ka iti ina. Vina, Ngam, anya nga rod ngay. Kasta ti biyag, Layla. Di ta ti pagturungan tayo amin. Ngam, nakalatlatingit. Walay na. Mariknak mati marikriknam. nakalitlitaya, Vina. Walay na. Mariknak tayo. Isungarod analidayak man. Kapot analiday ka. Agyaman na iti kape, Vina. Umabayakin ka, ha?
Ay, kasi mat ni Layla. Nakalitliday. Dayjay man yun, oh. Agdamanin iti abay tilungon ni Auntie Erlinda. Uwan nga rod. Di na mapanawan tilungon ti inana. San pa yan namang mangan? Kaasim at. Uray ni Papa Tony. Nakalidliday mat. Saan na matagtagari? Uy nga rod. Emisam la kanyak itay simang petak. Uray siyak. Maliday anak mat. Gapu iti pupusay ni Auntie Erlinda. Uwan uray siya. Talaga amaliday anak mat. Uy, ala, umay ka. Intaman kiti iti ayan na. Asit ganta ni Layla. Sige. Tay sulangan ti pangtadantay ti daytoy kapingay nyawat mo kanyak. Bareng kayat na. Gapu tapulos. Adi na kayat ti mangipaunag iti urayan niya ataraon. Doray? Amom ka di ti balay da Layla? Saan? Apay ka di. Mapanta ko may di balay da. Tapay. Sarong karak ni Roldan. Ngamin, diya ko nakitkita ay di pagadalan. Anya? Di na ko na ngagpukaw latan akas ka ni Michael. Ha? Apay ngay akas to'y Doray. Kalaat da ngagpukaw. Amin anapatag kanyak. Agpukaw da. Aguray ka. Sa dino ka no tinapanan ni Roldan aya. Anya ti ko na ni Layla. Uray ni Layla. Awan mat. Agpadadadyak makitkita. Ha? Nila ang laad ti makitkitak. Nga di na amo ti ayan da Roldan. Asino ti laad ako nang? Ni Vina. Laad aya ni Vina. Kat nagpintas tupay. Laad dayjay. Di mon ipapilit. Ha? Un. Sige. Laad no laad. Masurunak, Doray. Apay asa na nagpakadan ni Roldan kanyak. Sa dinong nga tinapanan na. Agina na kayon! Inton madamdama, pangadawan. May waras ton timakan. Boss Ansot, makapanog ka talaga tagin sayo. Kastoy latan der aramidan mi tinaldaw. Mayat na ita. Tapno makaadal kayo na imbag. Agiin nadal kayo iti taktika. Boss Ansot, kitaam ni Michael. Agmay-may saan nakatugaw iti dayja abanda. Oy, sa bali manon ti pampanunutan na. Kailiw nan santi kabsat na, Boss Ansot. Nung mabalin na ko mga aglibas tayo ditoy. Saan mo't ngamin ang mabalin? Kasta ti panggap mikin ni Michael, Boss Ansot. Aglibas kami to. Saan yung aramidon dayta? Ang mga nupaltugan na kayo ti gwardya, kat matay kayo. Ha? Liklikan nyo ti daras nga ipapatayo. Iso di kayo aglibas. Boss Ansot. Tandaan ang timbagak dante. Saan nyo agam dante aglibas? Tama nga nupaltugan na kayo ti gwardya. Sige, mangan ka Michael. Kadwam tinatang asidaam. Wan, Boss Ansot. Kakalpasan ti panangan tayo. Ituloy tayo manin ti agsanay. Wan, Boss Ansot. Mangan kalata. Tapnoan danto pamigsam inton laban mo. Wan, di kagdanag. Nakasaganan ti kwarta nga ipustakan ka. Aniya. Para makita. Ngem no talaga nga da kwartam. Isaga namon, di kan sumanao. O sige. Nakarit ka mata. Sanak amabutanggan ka. No asino ka man. Pues, kaya't ka amakita intun kaaldawan ti laban.
Bay! Ti Diyos kay nga ginlalaing. Nakarit launay. Kuna nakit din anasken ka nung ikadakkel mi ti postami. Karkaritan nakday di at tao. Agam sige. No day tate kayat da, apay kit din asaan. Inton bigatan ti laban mo, siglat. Isoanasken anakasaganakan. Saanan anasken nga ulit-ulitam dayta, Big Boss. Aniya. Sige. Innakon. Saan pa'y? Agsarita tapay, siglat. May papanitian niya, Big Boss. Talaga ka di atangsit ka nga agsarsarita? Awan ti ka-askan daytoy asaritaan. Innakon. Big Boss, paltoga ka din. Binastos na kamatan. Bayan nyo lang. Paltoga ko man ti ulo na kan. Saan nyo adangran ni siglat? Big Boss. Nangagyo ti kinunap. Saan nyo adangran ni siglat? Gapo tapakairanudak dayjay at tao. Michael, maturog tan. Di kagpuyat. Pamangan no kakapsot ka inton bigat. Nang runa talaban mo pa'y. Michael, amok akabailam day ta. Agtalagak iti kabailam. Wen, nasken ang mga bakak ita. Ken iti sumarunong tupay alaban ko. Iti kasta. Makaruwartan ditoy. Michael, Aramidak ti amin, tapno mga bakak. uwan Michael, mga baka. Agtalagak iti kabailam. Ala, maturog tan. Tapno saan ka mapuyatan. Sige, Dante. Datalaan ti sirireeng. Nakaturog amin ang dagiti kakadwata balod. Maturog tamatan, Michael. Michael, lalaingan. Panagkunakot na laing ti kalaban mo. Naglastog ti kalaban mo, Michael. Sige, ikarigatak nga abakan ti kalaban ko. Uwan, Michael. Mangrugin kayo laban! Sige, panawan da kan dito, Michael. Mangrugin ti laban yo. Lalaingan, Michael. Napakadaan ti kugtar na. Saan ang nagkuti? Napatay kong sa amaten. Uray ni Vina. Jakon makita di ti pagadalan. Ti buisit Avina. Makapasuron dagi jatap tao. Apay ko maamasurong ko. Ngamin, Jak makita ida. Ang mga nodadan itirumda ah. Datan ti kasapaan itay di ti pagadalan, Donay. Ngam anya ti orasan. Jak tupay simrak iti umuna a klasek. Tapno lang makita ko man ni Roldan. Ngam awan mat. Ay, day tapay kit din tirason adi kasimrak iti klasem. Sana bale? Awan matlat serbitay umuna a subject ko. Nalalaingak matlaang ngam ti maestrak. Anya? Wen mat? Iso adi tuyak pa lang. Inkakit din iti klasem. Di mo sayangan. Basta. Dito'y tapay lang ang gate. Sana bale? Taad-data dito'y kotse. Makitak no sumrak ni Roldan. Wan no saan. Nangabakak manen iti posta.
Riniw-riw man ang akwarta ti akupag. When big boss, manayunan man ang tikinabak ng mo. Oo, kita nyo. Saan nga gargaraw tinakalaban ni Michael? Nasiglat at talaga ni Michael. When big boss, nasigla. Iso nga ita. Awagan nyo iti siglat. Big boss. Amoy magkaroon! Oh, Yan ang stayong tinangabang! sigurado ani siglat. Tinangabang! Awan sa bali! Nudi! Ni Sigla! Michael, napatay mo sa amot ang kalaban mo. Di matan bumangon. When paiso, itay pa'y nga in-announce dati pa nangabak mo. Ngam di matan bumangon tinakalaban mo. Boss Ansot, nangabakan ni Michael. Nangabakan! Yahoo! Apay nga Michael, natay samot tan tinakalaban mo. Natay nga ta, tinakalaban ni Michael. Gagayem. Di uliwan na denggan, tituloy tinobela tayo na pauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag! Wenno patay! Tinapalabas, masuron ni Fatima, gaputadinan makita ni Roldan iti pagadalanda. Kat saan pa yan asimrek iti immuna aklase na, tapnulaeng urayan na ni Roldan iti gate ti pagadalan. Simmarong karmet ni Vina iti balay da Layla iti daklan, ket nakipagrik na iti ipupusa iti ina ti gayem na. Kabayatan na, naangay ti laban ni Michael, ket inabak namanen tinakalaban na. Nasdao pa'y daytoy, gaputa saan meten nga agkuti tinakalaban na. Ngagpapan kadaansot kan Dante, ket nadlaw da. Ita gagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo na paulwan. Biyag! Wenno patay! Michael, napatay mo sa amot ang kalaban mo. Di matan bumangon. Wen paiso, di meten agkut-kuti ti kalaban na. Boss Ansot, nangabakan ni Michael. Nangabakan! Yahoo! Michael! Natay ka din ta kalaban mo! Boss Ansot, natayan. Kita mo, di mo ito nagkuti. Kit ni Michael, nakatakdarlatan amang buy-buya iti kalaban na. Oh, anya ita. Naabakan. Nagkarit ka nga ikadakkel tati pusta. Ang manya ngay. Naabak ka. Aklonag ti panakaabak ko. Nga magsubliak to. Tasubbutak ti abak ko. Sige. Agur-urayak, Mr. Martinez. Kukwak tumat enton sumaruno. Natay samat tanto'y kalaban ko. Nagkutin. Agyaman ak. Kunak no natayan. Panawa kong dito'y karsel. Ay! Ito, tatiyak laban! Nakarit pa'y laeng. Idintutan na po lang aruden ti puot na. Ita, siglan. Awatem da ito'y akwarta. Awata mo, Michael. Sige. Ado da ito'y akwarta, siglat. Awatam kit din siglat. Kwarta daytan. Oo, siglat. Apay at imakder kamatan. Di mo kayat da ito'y akwarta. Jak kayat. Tapanan, Big Boss. Kukuha min na, ti kwarta. Ansot,
Sikan ti mangala iti daytoy a kwarta. Ket ited mo kan kuana. Wen Big Boss. Atoy. Ado daytoy Big Boss. Wen ansot. Ala, surutem ket ited mo kan kuana. Pilitem nga awaten na dayta a kwarta. Sigurado man ang rambak dito. Michael, Mamat ni Michael. nawadwad daytoy a kwarta. Awata mo. Mete ka. Laban ni Michael. Pangusaran nga ni Michael iti dayta, Boss Ansot. Kat si babalod mat dito'y pasdak. Oh, Adnaya paggatangan dito'y pasdak. isublim dayta agatad kini Big Boss. Ansot. Saan aday ta ti kasapulak? Isublim kan kuana. Michael. Nuan nyo timbaga ni Big Boss. Nas ka na tong palam. Ang mga nuan niya pa'y ti aramidan na kan ka. Michael, alam mo dayta kwarta. Nagado. Saan ko ang mabaling nga isubli dayto a kwarta, Michael? Kun may sa, inted na dayto kan ka. Saan aday ti kahit ko akatukad ti panangabak ko? No di kat ti wayawayami kini Dante. Michael, awat mo. Para itikabsat mo. Pudnuti ko na ni Dante. Awatem, tapara itikabsat mo. Saan ko nga awaten dayta a kwarta? Anya. Inala na ka di, Ansot. Saan, Big Boss? Anya. Hanggang ited ko to. Makaritak iti dayta at tao. Big Boss, ti waya-waya da kini Dante ti kayat na akatukad ti panangabak na. Anya? Ti just kaya Michael. Uray agan ano. Saan ang makaruwar ditoy? Big Boss. Ala, isublim kanyak ti kwarta. Mudto yan. Adoy, Big Boss. Saan mo kadya kinisayan da itoy, Ansot? Saan, Big Boss? Ala, ingkanto makitsenda. Ket agrambak tayo manen akas iti sigon. Layla, anak. Maudin arabi apan nakalamay ti bangkay ni mamam. Wan, Papa. Ipapastan ti mangmatmat kan kuana. Tasaan tanto na makita pa'y. Iya. Piman mat ni mamam. Erlinda. Pakawanan na. Naladawin ti amin. Idi na kami risak. Well, rumbang kumanga imparit nata iti anak ta. Ti kinaragsak ti may sa pamilya. Kahit agyamanak ka, Erlinda. Agyamanak iti panagayat mo kanya. Imo nandaroldan ken Layla ijay bugalyon. Wenipag. Pinaunak idan. Tadya pa nag-eskwela da. Tony, kasanon ti negosyo yo dito'y daklan. Da kayon ti makaamo ipag. Aywanan nyo. Apara kada kayo. Umdas kada kami jay negosyok ije bugalyon. O sige, asikaswak ti negosyo yo dito'y daklan. Kat mga laakla ang iti para kanyak. Tidaduma, ibangkok apara kan ni Layla. Tapanggusarak ko maiti kwarta. Kat awan mo't pamilyak. Awan asawa kan anak ko.
Ipag. Isu ati daduma ang mapastrak ti department store. Ibangkok, apara, kan ni Layla. Dituyak pa ilang kubo. Madamdaman ngayon nakmaturog. Kaya't ko idya sa rungkaran ti kalapaw mi ka ni Michael. Ang mabainak amang ibaga kada papatoni kan Layla. Ang sana bale. Agawid naktulat tayo jidaklan. Intun at danto wayak. Sa bagay. No agawid ton ni Michael. Mabasa nanto ti surat mi ka ni Layla. Ket imposible din ako may sarungkaran dito ibalay da Layla. Sapay ko mga rod. Kagawid ni Michael. Ina ko nito si Led. Tamaturog akmatan. Nakaturog siguro ni Layla. Ha? Ni Layla? Adda iti salas. Layla? Kunak mo nakaturog kan. Adda kagayam dito'y salas. Ang apay ngagsangsangit ka. Gapot na malaglagip ko ni Mama. Ha? Sa anak la ko man ang nag-transfer dito ibugan yun. Tapno na bantayak ni Mama. Kat nalabit. Saan ko mapay anak ay? Layla. Roldan. Apay akastoy tirik na. Nakasaksakit. Layla. Kailiw ko ni Mama. Ngam saan ko man na makita. Layla. Sige. Isangit mo lang dito abagak. Sige lang. Layla. Kailiw ko ni Mama Roldan. Ngam saan ko na makita iti uray ka ano man. Michael, nakaturog amin ang dagiti kakadwata. Datalangan ti sanpay. Sa anak ang makaturog. Ang panunutom ka diti kwarta, adi mo inawat. Pampanunutak nga amangan no di agtungpal ni Big Boss. Itinagtulagan mi. Anya? Kalpasan ti may salangan alaban ko. Makarwartan dito'y. Sapay kumaa. Ngam kasanon, Michael. No di na tungpalin titulagan nyo. Nasken atong palen na. Saan ang mabalin adi agtungpal? Kasta kayo lang! Kasta kayo lang! Magpapada kayo! Amin kayo! Ni Mama, ni Michael, ni Roldan, da kayong amin! Agpapada kayo! Pinunawan dak! Anya di mapaspasama kang ka. Siga, Doray! Panawan nakmatan! Agpapada kayo! Ha? Anya ti ibagbagaw. Apay! Awan ka ditirik nak ang masagtan! Kagurgura kayo! Aguray ka, di ka maawatan. Anya ka diti sangsangitam. Akas laadda ka apam dito'y paraangan. Dagiti ngamin buisit at at tao! Pinanawan dag! Kalaat nga agpukaw da! Apay agas ta Doray! Sige man! Sang bata man ti saludsod ko! Apay agas ta!
Ala, gusto daytan, Fatima. Umay kakit din ta intamang rabi. Nakaluto akon. Umunagtan. Diyak kayat timangan! Kwa, kastoy na Fatima. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo? Tadi mo matam mo noan niya tirason. Asaan nagpakpakita ni Roldan kan ka? Amang ano nagasawadan ka ni Layla! Anya? Wan! Ngamin! Agpapadada nga awan! Kaya't ka di asawon da ito. Nga aging imon ka. Wan! Agi mo na ka talaga! Ay. Kunakon ka. Sika talaga, Fatima. Addan sa ngamin nagkinawatan Layla kan Roldan! Iso nga nagtaraydan! Tila sasawam. Kas itinakunak. Di mo amu tirason no apay asan asim-simrat ni Roldan iti klase na. Anyangan ti amom. Nusumrak tumat lang kat agkita kayong to. Ijay mo to adamagin tiga puna. Masaruna ka! Ala, sumraktan, Fatima. Intan ija unang. Naglaminan dito ruar. Erlinda. At daak dito'y abay titanem mo. Taumayak agpakada. Agsubli ako ni Jebo Galyon. Kasapulan nakti anak ta. Nasken nga daklat ta iti sibay na. Gaputa kasta unay tiliday na iti ipupusay mo. Ket ikarik. Jak baybay ante anak ta. Agsubliak tumanen, Erlinda. Tasarong karak titanem mo. Agsubli ako ni Jebo Galyon. Big Boss, kaya't mo ka di pa itipulutan. Yalaan kayo di kusina. Saan? Agtugaw kagit diyan, so. Tadanggayan nak nga uminom. Sige, Big Boss. Da kayo bodyguard ko! Agbantay kayo na imbag dita, ha? No damadlaw yu adakes titignay na. Paltugan yon. Uy, Big Boss! Bantayan nyo ni Siglat. Ang mga nagpanggap iti dakes. Big Boss. Paltugan mi kadimit, Big Boss. No dakes ti panggap na. Paltugan nyo. Big Boss. Big Boss. May salang nga kalbit ti gatilyo. Matayan! Sige. Agbantay kayo na imbag. Uy, Big Boss! Big Boss, sana makaaramid ni Michael iti may kaniwas. Isakit mo gayam ni Siglat, ansot. Gaputayim bilang ko nakapsat ko, Big Boss. Isuakid daw ak kumakan ka. Asaan mo kumadangdangran? Sana bale, tay papayan na kamat iti adu akwarta. Babaan kan kwa na. Manay na yun ang tikinabaknang mo. Uray lapagid iddaamon ti kwartang, Big Boss. Hanggang di ka pa'y lamapnag. Kasta? Inasot mo matenti. Paltog mo, Big Boss. May salaang abala to'y paltog ko. Matay kan, ansot. Paltugan nga ta ni Solomon ni Ansot. Gagayem. Di uliwana dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Pierre! Wenno patay!
nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika Jun Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!